Reng Rahina Rediti Wage Kuningan, tanggal 5 November warsa kali tali pitulas. Pura Manik Tirta Desa Adat Kapal, Kecamatan Mengui Badung, ngemargiang karya Tawur Balik Sumpah. Tawur Balik Sumpah mentetujuan nyuciang Pura Manik Tirta, sani naonin keni tatit reng mekudang-kudang Rahina sani sampun lintang. Karya memungkah ngantek linggih mupuk pedagingan pedudusan agung miwah Tawur Balik Sumpah Pura Manik Tirta kekawitin antuk pawintenan prawarta kekarya dawag Rahina Sukrawage Uye nyukat karang suci Rahina Buddha Umanis Kulantir nancap Sunari Surya Wiadin Sangar Tawang dawag Rahina Warspati Paing Kulantir melaspas uparengga karya nang tegang beras Wiadin ngadegang penyangre sami ring Rahina Warspati Pon Wariga nadunang ide betara sami ring Rahina Anggara Kliwon Culungwangi miwah mendak agung Wiadin mepepada Tawur dawag Rahina Sukro Paing Dungulan. Ring Rahina Redite Wage Kuningan kemargiang upacara Tawur Balik Sumpah sani kapuput Trisedake ide pedana Gria Babakan Padang Aling ide Prana Buddha Gria Jadi miwah Resi Bujang Gelanang Istri Jero Gede Sibang. Ring pemargin upacara Tawur Balik Sumpah kedagingin sesolahan topeng sidekarya miwah wayang lemah. Ide bagus anom wedek pinake pengrajak karya mausang Tawur Balik Sumpah puniki nganggen serana bebantenan minekadi ring purwa caru bebek petak sane klod kangin caru bebek bulu sikep sane klod caru sampi sane klod kau caru asu belang bungkem sane kau caru kambing sane kaler kau caru ayam klau cendana sane kaler caru celeng butuan sane kaler kangin caru ayam klau bojok miwah ring tengah caru ayam itik belang kalung sal penyeimbang ring tengah merupa caru angsa putih. Upacara puniki medue tetujuan nyuciang Pura Manik Tirta sane nanin keni tatit ring Makudanggalah sane sampun lintang. Parindikan punika taler katua Kang Mali oleh ide pedana putra pemaron Sidemen pinake yajemana karya. Pecaruan Balik Sumpah puniki medue tetujuan nyuciang karang sami ring sor madya miwah luhur. Puniki dasaripun Balik Sumpah melantur dari kewentanan ngersigano mau parisudo ini kewentanan geni ring sajeronan puniki kesandar kilap melantur sampun kadi pernikahan ida Ratu Wawu kewentanan taler penyajag pengingkup rauh mina kadi penyakap penimbang nyepeh saupo caraning katur ikiring pura luar Manik Tirta gumanti kesucian linggih hidup batari kiring Manik Tirta mana mawali malih suci nirmala tan peledah mawali kadi sane sampun-sampun. Pembersihan karang sami dan dari pacangan munggahan itu mengidap tadi napi asane ngeringih nido mungkin itu betara sami mangdo ido pacang sojo sapunika sikseman kurentan mangdo becik sami sakit. Ring Rahina Anggarepon Langkir tanggal 14 November cagi kemargiang upacara melaspas pelinggih pedagingan ngelantur mendem puadukan. Ring Rahina canis cara paing langkir kemargiang mendak siwa melasti kesegara ngelantur nguye ring kayangan 3. Ring Rahina Somowage medang sia kemargiang memben upakara karya. Pucak karya memungkah ngantek linggih mupuk pedagingan pedudusan agung miwah Tawur Balik Sumpah Pura Manik Tirta kemargiang Ring Rahina Anggar Kliwon medang sia. Saputra Bali TV.